Be, Ah, uy. mano titawan mon? 31. Oy sir, Hmm. da asawa mon? Anya? At dati asawa mon? Un manang adati sawak. Okay. Nyanagan ti asawa. Ay. Ah, Jessica. Kaya na. Hoy, nararamidam. Aguray ka. Nararamidam. Hindi ko alam yan. Eh be, sino na bang set? Sika. Nya? Sino bang set? Sika nga rod. Anya mo. Hoy be, Ah. Ilocano lesson ko no, part 2. Ay, arat to'y manon. Be, anya kaya mo nga kanan? Kayat ko ti sopas. Mabalin? Be, Hmm? inay-ayat nakmot lang. Aguray ka, mga anak. Anya? Inay-ayat nakmot lang. Un nga rod. Be, Hmm. Amerika, Amerikano. Filipino. Nag-ilo ka, Nag-ilo ka, yes. nakalala eh. Anya mo. Eh be, Ilocano lesson ka no, part 3. Un, bakit? Sige lang. Lastugan. Eh lakay, Ah, napintasak mat lang? syempre bakot kakapintasan ti nga labungan. Talaga lang ah. Eh be, naginaw kan? Jack, amo kanyam. Nabasang. Eh be, Apay. da kwartang. Awan kwartak. Imot. Anyam.